Enze z'Abafereire Ediini hakaba harimu abakristo 22 hamwe n'abakristayo 23 ubu bisibwa mu bukama bwa Buganda aha mateka ga Kabaka Mwanga wa kabiri ahagati y'imyaka 1885 hamwe na 1887 ahabo kwikiriza kwabo kufera Ediini. Aba bakanga kuratira amateka ga Kabaka Mwanga wa kabiri no kwikiriza by'ubuhangwa kandi Kabaka Mwanga akabateka honga bamujemire nikwe kutahekera joro cyo kubita ubu ari kutuma abasirikare be. Aba bakito mu ngeri yetari yemwe nemwe irimo kubosya ukubatema hemitwe no kubacumita amacumu. Abakristu bakaba barimo Joseph Mukasa bari kudembe, Andrew Kagwa, Charles Rwanga, Matia Murumba n'abandi. Chishwa ngo mujurizi Kizito niwe yabire nakizayo buto aha myaka 14 kandogu akitwe birushatu byo kwa mukaga 1886. Papa Benedict wa 15 hamwe na Paulo wa mukaga bakakananizinga abakristo b'Abafereire Ediini mu myaka ya 1920 hamwe na 1994. Umwaka ogu abikiriza ku rugo mu rugazi nibo barayibembera kushaba umukigwa cy'abakristo aha mutegwa ayi mukama kangaricendebe niwo maramaji w'amatsiko.